Mas kita ke Mas Yanto ada ngopi. Mas, kenaon Mas? Si Boa. Kenaon? Si jagong-jagong arep ngopi ora? Rek iya. Keur ngopi euy. Ora sampean ki do ngomong apa? Nek ngomong ki sing ngopi aduh. Kopi eneng, kue eneng. Sampean ki naon-naon apa? Naon apa? Naon dengar Sing nyaho. Oh, ini tak omongi. Udah naon aku ora ngerti. Piye? Arep di sampean? Dari rumah. Arep ning ndi kok dari rumah? Oh, Arep ning ndi? Sing jelas satu ke kebun. kebun ndi? Kebun arep ngapa, Pak? Hah? Kebun arep ngapa dolanan ning kebun? Ada ngopi. Kopi ora tuku. Sampean ki digedek-gedek kene ibadah bisa dakon. Arep jari ora apa kok. Lho, Jelas sing ngasai dhewe iki papat. Aja kebun aja nyolong-nyolong ya. Ngomong naon aing teu ngarti euy. Kok singkong kono kentek colongi wong sapa nyolongi? Paling ke kamari. Arep gawe tape. Hah? Tuh, ajatan tape. 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 Tuan ngaterjemahkeun A few moments later. Budak teh ka mana si Boa teh? Motor rek nyetim ya. Jangan heula lah. Geuning budak teh. Bo, mana wae urang neangan. Aing teh tadi ngopi wae. Urang rek nyetim tuh motor kalotor gitu tas di kebon. Arek kumbah. Heeh. Aduh kela Sok. Arek kopi. Ngopi mana kopina? Eta Alah disuguhan kopi urut geuningan. Taman Batur. Baiklah, minum lah. Mas Yanto dan Ah. bungana carekan. Mantep euy, kopi urut ge. Astagfirullahaladzim. Sampean ki rung ditawani ngopi wae iki sing ngakon sapa? Hah? Sing ngakon sapa? Ih, Mas nih. Nek kecuali sampean iki ning kono tak cuke ngopi. Ngene rokokmu ndi? Ah, naon sih? Rokokmu. Oh, rokok. Rokoke sampean apa? Oh. Wah, ra doyan kuwi ra enak. Hah? Mosok rokok kaya ngene canom. Biarin. Wah, aku ra picok seneng kudune ning kene arep ngopi. Nggawa rokoke Samsung. Oh, ini. Kok jarum super mosok cah enom rokoke Ya, kaya ngono. Rokono Lah, mendingan rokok. mantra. Wah, mantra iki do dene iki aku selak nyokan. Wis saiki tak tapakke nek marep ngopi ro. Iki glase diasai. Mudeng ora to lehku ngomong? Hah? Mudeng ora lehku ngomong? Ya, Iya. Sampeyan ora ngerti. Ya. Aku tak nyaho. Basa Sundane tak nyaho. Aku ora ngerti. Wis lemar ngopi-ngopi dah. Dah. Aku tak ngerokok iki ora apa-apa wong onone mengko ngene. Mas, ngomongnya bahasa Sunda bisa enggak? Wah. Aku ki ning kene iki wis 5 tahun ki basa Sunda ling mar belajar ki angel. Enggak bisa. Ya, emangnya kamu kenapa di sini? Hah? Emangnya kenapa? Kenapa? Iya. Kesini kan sana ditutup. Kok kamu bisa masuk emangnya kenapa? bobol dia kayaknya, Mas. Ngerobos. Membobol benteng. Emangnya mau apa nyari saya? Hah? Mau ikutan kerja? Kerja? Emang udah biasa kerja-kerja kayak gitu? Bisa, biasa. Lulusan apa? Kerja kelas dia lulusan apa? Enggak, besok kalau misalkan memang benar-benar kerja, ya kan? Nah, ini kan memang saya itu baru cari tenaga. Yang dinamakan kerja di mana-mana. Nah, di sini kan walaupun nyangkul-nyangkul ya paling enggaknya SMA, ya kan? Nanti tidak cuma nyangkul-nyangkul. Kamu nanti saya ajarin caranya menanam buah mangga gimana, caranya menanam ini itu gimana. Kok kamu meremehkan dari status? Nah, besok kalau misalkan minat kerja, aplikasi syarat-syaratnya dibawa ke sini. Nanti kalau misalkan saya terima langsung interview, langsung kamu langsung interview kerja. Iya. Gelem ora? Hah? Gelem? Gelem naon? Gelem ora?
Gelem. Nyaho. Mau enggak? Oh, Wah. mau. Nek gelem ora tuh mau enggak? Oh, Nah, iya. nek tak nyaho ora ngerti. Ayang Yo tuh. ora. Ayang tuh. Tuh nyaho. Aku ora mudeng. Basa Indonesia wae sampean iki anak. Wis lah. Bade angkat heula nya. Nah, Sampean arep ndi? ya itu lagi nyetim nyusulin ini nih. Malah nongkrong sini. Sampean iki tanggung jawab nyetim Ya, ya. iki yo ditandangi. Ora guyar-guyur ning kene malah arep njaluk nyambut gawe sing kerkoso. Macul ki rumangsamu orang kerkoso. Rokona ditampi nya. Iki lak rokokmu kok ditampi kepiye? Sampean ki nek ngomong mbok sing jelas. Ngenyek karo aku ya wong tuwa dinyek. Nah, sampean ki nek karo wong tuwa ki nek ning nggonku cara Jawane kuwi ngomprong congor. Nah, ning kene apa, Jar? Hah? Ning kene apa nek ngomprong congor kuwi? Nek ning kene nek seumpama sampean memang bener-bener mau kerja, besok bawa rokoknya Jarum Super. Kalau misalkan bos ndak punya rokok kan bisa nebeng sampean. Iya. Nah, nebeng namanya ngerokok itu ngomprong congor. Congornya diomprong tuh kan keluar asap. Kamu jangan malu-malu kalau ngomong tuh. Lah, yang tegas. Besok kalau misalkan nyangkul ada ular langsung kamu lari. Baca. Disambi, iki panganane dicipi. Oh, ning nggawa saka munti. Oh, saya moal lila Mas arek balik wah, heula nya. bosone iki ora basa Arek koyo balik ngono heula, kuwi. arek nyeun lamaran isukan ka Dede. Oke? Susu-susu sampean iki. Ya. Ya. Enggak lama soalnya besok. Ning cepet kok rene nek memang minat kerja langsung kene ya. Iya, mau itu nyeun lamaran heula. Ya sesuk tak ajari basa Jawa ben ora plenggongan Iya, koyo ngono kuwi. Ya mudeng ora sampean? Iya. Iya. Waduh. Ayo. Paham enggak? Ya. Paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kawe di kebun kuat make lamaran sagala. Kayak tinggal we macul kudu make lamaran ora. Kudu S1 coba. Lulusan S1 sagala. Make cowok atuh kuat make lamaran. Tuh bani eta pin. Jangan lupa subscribe. Iya balikan deh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share di bawah ini. karena semua itu gratis. Gratis. Jadi apa kalian tunggu subscribe. Pak like, comment, and subscribe Hama official. Mana yang Oke. Kang?